Talatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Agkawes ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas Talatibyan! Umay kayon gumatang itila ko ka barbecue. Napudot pa'y, kalutluto laang. Kunakman mo saan kang aglako. Itay pa'y nga minapadpadaanan ka kay. Ay na, naladawag laang nga imay naglako at nag-beauty rest akmat ngamin. Tapno na pinta sa klatta. Ah. Nagpinta sa hindi ta lumabas sa balasan. Ayan na ti balasa nga ibagbagamot. Dadyo, kasta ko na iti pa nagkinni-kinni na akas lamang gargari. Uy, manang Linda. Inisamat ipag mo dahil dyan. Aywan. Apa yan akas na tisuot na. Ha? Ipag mo dahi ta, Linda? Sa bali matikulor tibok na. Iso, niipag mo dahil dyan. Kasla balasa nga. Sana madlaw nga da asawa ni ipag mo. Nagsiksi ko naman. Ison ti taltalyawan nakit-kitaan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, gumatang kayon itila ko ka barbecue. Saan man ang tila taltalyawin nyo? Tasaanan abalasang dayjay? At daanan iti asawa. Ay, nagriga to na balsigan dahito kayo. Fredo, nasaya at tada ka diti balayo. Ay, kasangsangpat ko nagtrabaho manang. Awan pagsungrod may, sumagbalbalsigak Umay ko ibagakan ka tinakita. Anya ngay matday ta manang. Ay na, 5 bas ni bakat mo iti kalsada. Ay, un manang. Tamapan gumatang iti paglutuan may. Naibus namin ti karga ti tangki may. Ibagaman mo't kan kuana, asaan arumrumwar ang nakakitkiting ti shorts kan blouse na. Ay na, bakit kitan dya pusag na? Nanay, nagsukat gayam. Tapno amom, paspaswitan dagiti lalaki ang malabsan na. Ay, kababain! Imbag kumaano balasang? Ay, una yan ni bakat kun aya. Anya jay in color na ijay buok na. Pink samay. Kas lamang gargari mo tayo. Ala, bayang manang. Kasaritak to, ni bagat ko. Kumay kang alakay, ta nakaluto ako. Mangantan. Nagsarita tamang pay bagat. Umay kakat manganon. Napatagti ibagakan ka. Unay kan aya. Kas tagayam ti insuot mo arimwar itay. Apay, shorts kan blouse laang mo dahito ya. Nagkiting mata na shorts daytan. Kan, ay na. Hanging dayta blouse mo. Katman ano kuma? Bagay ko mo ta. Wen, amo ka bagay mo. Anong panunutom at kumaang at da asawam? Anya laangan ti maibaga dagiti tattao kan ka. Apay namin ay panunutom ti ibaga dagiti tattao. Amumuten dagiti tattao dito lugar tayo. Nalaing dang agdilaw. Bayang nagdilaw da. Umapal dalaon atawan ti sexy a figure da. Akas kanyak. Ay, umay kakit din, tamangan. Agtungtong taman, Linda. Apay ka din. Apay akas dyan yung ipag mo, Amari Chris. Kasla saan na nga'y babainan nila kayo na. Diyak man amo kan kuana. Kaya't na apas-paswitan dagiti lalaki diti lugar tayo. Kasjay na ngamin ura idi balasang pailaang. Ay, naarjod talaga. Unangam adanan iti asawa ita. Saanan arumbang akasjay ti gunggunay na. Kuma. Sana bale. Imbaga kun kanilakay na. Barang mabagbagaan na di asawa na. Sa anak mo't nga umapal. Ayan nga'y ti dignidad na kas asawa. Gumatang akmen titila ko mabarbecue. Ay,
sapay ko maata swerte, kaapoy naman, oh. Sigurado ang malako amin de tala ko ma-barbecue. Tasyak tinangbuin naman o. Sapay ko ma. Nakitam ka din alimabas ni Marie Chris? Jay ipag ni Linda? Apay, adda ka di pa sa baling agnaga ni Tim Marie Chris, diti lugar tayo. Apay, apad padaanam, kat addaanan day jay iti asawa. Amok asawa ni Pari Fredo, kabatch ko pa di high school. Amo matgayam, apay apad padaanan ti asawa na. Nagseksi nga rod, makagargari la unay. Anya, Anay ko. Apay, sinipat mo titakyag ko. Tapno mariing ka iti kinapudno, nga addan asawa day jay a babae. Baruak pa'y may. Ay, uray pay, taaddan asawa ni Marie Chris. Kaslamat nga mi nagbirbiro kiti pangisukatan na kinilakay na. Tanakasiksiksi man. Bakit? Intan makipalingkay. Ay na, nagbayag kalakid din aya dita sangwanan ti Sarmeng. Aguray kamot paapura ka la, paapura. Adda pa'y ngamin papanan mi kadagiti katrabahwa ka. Mapan mi kitain, jay sumaruno pagtrabahuan may. Aguray ka nga rod, ayab ka lang ayab. Ay, kaslakan tumat lang amin balasang nga umanarjod. No kayat mo, di umunakan. Di ka lang makaururay. Oh, anya ngay ita. Marigatan kan amag na. Ay, kundi miniskirt kan tumat ngamin. Kundi heels kapay. Di naman pakibibyangan. Ay, marigatan kan amag na. Kasanaw, numagnata dita kadaratan. Nagko na namin kan kamagnata di kadaratan. Amumbot apalingki ti papananta. Ay, nagdadakkal pa'y dagiti aritos mo. Kan ay na, nagpuspol ti make up mo. Kastuya ko, ididamo anam-am muna. Ay, kas kalagdadamo ako nakmanon. Ay, inayadam ti magna, tanagalis ti pagpagnaanta. Amo! Ay, nay, taltalyawon dagandang ti aglaklako dito palengke. Hindi mo pa'y kayata sikat ti misis mo. Ay na, nagsiksik. Kita, ay, paspaswitan dagan. Hello! Na, takay kayat nakitday. Umuna ka man langan. Apay, saan ka naragsak? Anapin tasak, iti imatangga? Nagabuak iti palingki itay bigat. Kat, anya ngay man ang tinakitam ijay. Ada ka di guwapo? Nakitakmat ni ipag mo. Kan, ti asawa na. Ha? Da Fredo kan Marie Chris? Nagado ti bang paspasweet ka ni Marie Chris ka. Kasanumat ngamin. Ay, naka-miniskirt kan naka-makeup. Ay, unay mo daytan. Taltalyawon amin na lalaki Kat, binaybayan mo't ni Fredo. Amo, kamakaungungat nila kay na. Tup-tupulan na laang ti pungtot na. Ay, sapay sa bali no makaungot dayjay akapsat ko. Saan ang matagtagare? Ngam no makaungot ay na kabut-butan. Apay, dakasak ka dilauna yan a babae, gaputa kastoy ti panagsusuot ko, tanaka miniskirtak, basol ko no napintasak ti imatang dagi alalaki. Ay, agrason ka pa'y laang. Taan niya kumatikayat mong aramidak? Agragsakak? Gaputa adu ti mangkurkursunadakan ka? Dagiti dagduma amisis dita, permi anakaluslo siyang da. Siyak anagseksi ka na pintas, kagura na. Day takat tirigat na kan ka. Naasawaan kan. Ngam panagkitam di tabagim. Balasang kapaylaang. Baliwam kumaday ta akapanunutam. Taamangan no day tapay ti rason. No apay amadadaal ti relasyon ta. Oh, naluto. Dahil ito'y barbecue. Oy. Ay, naluto ka din? Isay pa yan. Naksot pa'y kiday. Ikabil mo lang dita. Kairis reservak dayta. Asino ti pang reserbaam? Basta, dita na pa'y lang. Barbecue. Gumatang kayo iti barbecue. Kalutluto. Yawat mo dayta kanyak. at tapang tedang. Oh, atoy. Asino ay ati pang tadam?
Chris. Ay, si Kamat Gayam. Padaanan ka lumabas. Mapanak na gumatang dita kantina. Kaya? Barbecue para ken ka. Ha? Para kanya ka di talaga dayto eh? Inyururay ko daytoy para ken ka. Ay, thank you Ay na, naglapsat ka talaga. Read ang asawa. Talaga? Agyaman akmanan. Sayang. Nadamat namin ang asawa. Apay ngamin asan ka pailaan ang mga asawa. Nuadda ko mamabiro ka kakaskan kakalapsat. O di asawa ka dagos. Anya? Kursunada ka namin na talaga, Marie Chris. Read ang asawa mo. Crush ka lang ka. Linda, lukatan tiri daw yo. At ibagak. Linda! Apay aya, anyat ibagam. Agawid ako na ibus tilako. Ngam, di magasap dito balayo. Tadaumay ko ibaga. Anya day ka aya. Amo, gimatang ni Roman iti dua a barbecue. Unak no asino ti urayin na apang tedan na iti maysa. Ni mo gayang Marie Chris na ipag mo. Anya? Nagbayag da pa'y nagtungtungtong ija-igit ti kalsada nga uray no ado ti makakitkita kadakwada nga kinkinatawa. Kaslada agdidate iti kasdi adyarda. Di la mabain mo't day a babae. Imbag man ta saan nga agungot ni Fredo nga asawa na? Saan na ngamin nga amo kay? Apay ko maasaan. Kat nagapan to pa'y adwa ababakit. Kat maamuan to pa'y di lugar tayo. Day tanto lakit de. Nagbayag ka mo anapan gimatang iti Ricardo. Bakit? Alas 5 anapan ka? Ita, ay na, alas 6. Adalaan kinaistorya agayam ko. Amum ang mabisina kon. Nangan ka kuman ati tinapay. Asino ayat ti kinaistoryam agayin mo ako nam. Masapul ka din pa niya ibagak day takan ka. Kayat ko nga ron ang maamuan. Tati amaw ka. Awan tigayam mo dito lugar tayo aka istoryam. Ay, agdwa-dwa ka man na kunak, Fredo. Day takot, tijak kayak na ugalim. Di nakpadpadasan alukuan si ka, Marie Chris. Sa baliak no makapungtutak. Di nakman butbut nga. Nasino ka kumangay? Amin na ba ang pagdwa-dwaang? Ay, tanawan ka man langan. Nagyamanak manang Linda. Indanon mo amin kanyak. Ado ngamin ti nakakita, idi sinabat ni Roman ni Marie Chris ija igid ti kalsada idi naminsan nga aldaw. Kat sabalin ti bagbaga dagiti tattao. Unay mat dayjayin arunan. Amuna mat nga asawak ni Marie Chris. Kat dayjay man mat ngamin nga asawam kunamlan balasang. No bagpagak nga main. Apaan nakmat. Ay, isulangan ti pagapapaan may akanayaw na. Ala, pagtungtungan nyo anaimbag day taabanag. Sa di numan ang tipapanam, kat sumip ngeten. Mapanak ijay talipapa. Inak gumatang iti si daan tayo inton agsapa. Naibus nga minan dya kargatire. Rumwar ka kasta ti suot mo. Nagkiting a short. Ken naging pis day ta t-shirt mo. Sana bale, ta nakabraak mo. Saan kan arumwar? Siya kung timapan ijay talipapa. Saanon? Siya kon, takasaritak ni Marimila. Tao may nakimanicure inton biga. Narabiyanak mo. Nagsasarita kami pa namin kani Marimila. Asin mo pa dahil magsapsaron ka niya. Uy, nagsiksikan. Oh my God. Andyan! Di na arak ko! Ano ka simbang pagbagat? DJ Dalan, ada si Marano Kanyag. Kat anya? Hinaras niya ka. Hinarikap na payagraman. Daytan tumat ngamin.
Imbagakan ka asaan akas tati panagkawkawas mo. Ngam kay kayat mo matngamin. Takas laka agpatpatirming. Anya nga ita? Ay, no di kakadanga. Ulitak manan nga ibagakan ka. Agkawas ka iti umno. Tapno di kanto mairubo. Agpapan dito'y balay. Agkawas ka iti umno. Agbain ka kadag iti anak mo apasig alalaki. Agbalbaliw kan. Tapno saanan ang maulit, tipan nakaharas mo. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao, ako na. Agkawas ka iti umno, tapno di kanto mairubo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMBBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ngestasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Tinaikari iti tunggal maysa agsabat latta ti dalanda. Dampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Agawid tamot laangan, Sheila. Ay, makabannog mo ti agmalmalum anak katakder iti parmasya. Unya ron, kas talatibiyag tatalaga nga ado ti aggatang iti agas. Ay, nagsakit to'y sakak ang nagmalmalum anak katakder. Iso ano mabaling? Saan tan amag na? Aguray talaangan iti pagluganan ta dito. Sanda tamot asardengan ti jeep tanapunon no lumabas da dito Ay na, jakon kaya timag na amapandita terminal ti jeep. Ay, nagtugaw ka matan. Ay, jakon ka ba ilan timag na? Agayab kalatan iti tricycle, amang itulod ka data iti terminal. Ay, Sheila, may kanagluganan dito yung tricycle ko. Ada tricyclean. Intangaro tagluganan ay. jak kaya taglugan dita. Taapay. Katamam mo na kan sa data driver. Kalugarak dita. Manon atawan nga agar-araw ngamjak kaya. Ay, basta siya aglugan ak. Parang libre. O, di makatipidak. Hoy, Barbie! Ang subli ka! Ay, umay ka tutagluganan. Ay, napanagluganan. Sheila, kumusta ka na Oy, Sheila. Kasarsarita na ko to driver. Kumusta ka kano? Apay kumasong bata. Kababay mo. Ano saan masumbatan? Katlibritan sa dito tricycle na. Ay, libre kayo talaga. Oh, nangag mo? Mr. Driver, nasaya at lata ka no, mat ni Sheila. Mabalin ka dito umay agaram ijay balayo yung tunrabi Sheila, umay ka no agaram, iji balayaw. Addanam na maak nga umay agaram kanyak agwapo kan baknang. Ay, sobra ka mat nagsasao, pre. Pudno mata. Intun inbaba na ta dito o di awan pagluganan ta. Ay padasan na, paibalod ko. Diyak kaya't amapitakan dahi ta sapatos mo. Iso adito'y awan danom tinangisardengak. Anya nga ita, nailabos ako. Bumaba ka nga rodan, my love. Anya? Bumabakan ko na. Kila ibagbagam. Kunam siguro, jak nangag. Talaga mo't alab ka. Ulitam pa'y tatungpaan kan. Apay aya ka gurguran aksila. Saan ka nga rud akayat? Ngam dagulit kang agar-aram. Uray basta din nakitimamin ano. Sa anak lata maumang agaram kan ka. Talaga nagpuskol ti rupa man niya. Agawid kan.
Umayak agaram inton rabii San amabalin ko naklangarudan? Saan ka akayat? Iso asardangan na ko. Mapan ka kumansukunan ni Jay Ilay. Tanay, rabiin, namawan ka pa. Intulod na kami ni Ruben, tatang. Ni Ruben? Di anak ti kumpare ka ni Ernay. Wag. Ay, nakan-anos man nukas ta. Dahil lang ngayon naramid na, nakananusan. Ay, abam kumaat na pinagkapaim. At da bisita, tatang. Asinaw? Jay, may agarumot kanya ka. Di ada kutsina, ako namlan asinaw. Ni tatang mo, ni RJ Dayjay. Ay, anyamat Dayjay alalakay. Napuno iti drawing jay takyag na. Saan a drawing Dayjay, tatang? Tato ti awag iti Dayjay. Ay, uray pa'y tataw, wanuan niya ti awag na. Jaklat ta kaya ti kasya a klase ti lalakay. Ay, da kayukit din ti agpili para kanya. Ay, no siya klaeng. Ni Ruben, di kaya't ko aparakan ka. Ruben, imay nakamot dinagas itay dito yung baladya barkadam ani Ben. Ay, wan. Mapan kami gaya magayayam iti basketball ita sentro manang. Ibagbaga naman, amapan kayo kano aginom. Ay, ginino makayamay. Isumot ti ko na. Jakto payag sigarilyo. Di mo sursurwan dagita abisyo. Takita ang tinapasama ki Jamay sa abarkadam ijay daya. At da kanser na kat nagubing paylaang. At dapay arapaap ko manang. Kayat ko pa iti mga asawa. Ay katuan Maaddaan ka pa iti pamilya. Iso ajak sardengan ngarman ni Sheila. Sheila ka, Sheila. Kat kunamat anamin adon, abinasted na ka. Jaklat ta sardengan manang. Sa bagay, agan-anos kalat pa. Ang mga nusong batan na kang tumilaan. Matagik waktu matlaan ni Sheila manang. Nukasta, nayunam tigagat mo. Nasken nga adan to ipagpanakkel mo iti pamilyana. Ay, wala niya. Jay kat kumamapan ka agarang, kat adda baklay mo, ababoy. Kastaman nga rin, teramidak manang. Intan agay ayam iti basketball court. Ay, wala niya. Dagayang practice tayo ita. Kagsukatan, tamapantan. At nga tayo dyan ni Sheila. Una, alangan matasaan da suportaran ti liga tayo. Ay, hinta nga rin. Makita man ti inspirasyon ko. Ala, ingkagsukatan, tani, mangrugin ti practice. Nagtatayag dagiti players tayo anya. Nagugwapo da pay. Kasali ni Ruben iti liga. Taapay, saan ka di amabaleng? Kat no panggat kilikili lang dagiti daduma a players. Si Kakit Dimot. Nungay naglaing nga ag-shoot iti bola. Awan latam mo ko. Kita ano kasanong agay-ayam ni Ruben. Dayjay, igam nan ti bola. I-shoot nan! Saan naisot? Kunakun kag mangibabaing laang. Ay, dandanina na i-shoot. Ay narumbang asukatandan. Apay ngamin tain nalada nga agay-ayam kat kurang matihait na. Apay, saan ka amamati, ije kunada nga small but terrible? Kita ama. Saan to pa'y ama kashoot apulos? Nagawit ta. Tsakayatin ti agay-ayam. Apa nga agawid tan? Kat saan pa'y analpas ti practice? Sa anak pa yung apulos ang nakashoot. Kat practice lang mat da ito, Mababain na kini Sheila. Nagawid akon. Ay, Ruben, nagsubli ka! Ay, una yan. Nag-walk out. Apay, Ruben, nalpasan ti practice iti basketball. Nagbit mo ta. Inak ko nga payag buya. Nagawid akon manang. Tsakayatin ti sumali iti liga. Nay, apay ngay, Sana para kanya ti basketball. iso nga rod nga adda practice tapno masuruan ka.
Agtalon ka, nagbangkagak langan. Ruben, agyaman na kunay kan ka Tapay, tata. Una, taim palubos mo, jay danom nga agturong ijay talon ko. Ay, kasi dagiti mulayo apagayaan, no saan amadanuman. Kat no napaidam dagiti daddo maaman nalon dito lugar tayaw. Di kayat da, kukwada lang ti danom. Sana kakasta, tata. Ay, baraw. Adda ka di planong agkandidato dito lugar tayaw. Awan, tata. Awan ti plano kakasta. Nga main, no adda planom. Siya akong ti agboluntaryo ang mga kampanyakan ka. Tanasaya at kataaw. Tata. Ikampan nga naklangan kini Sheila balasang mau. Ay, wala nga raw de. Kanam, jak mat madiktaran tirik na ni Sheila. Dayjay samat agar aram kan kwa nang agin baba nang tikayat na. Umay ko pa siya rin ni Sheila inton rabi ije balayo, tata. Mabaling ka de. Ay, awan mangiparit kan ka. Umay kalata baraw. Tatang, anda bisita kinton madamdama. Jay ka di manan agar aram kan ka ako namlan asinaw. RJ tinagan na tatang. Ay, pangas dayjay ataw. Ni, iso day tan tatang. Ah. Sige, inaklo ka tan tiri daw. Ay, una yan. Rinabiin samat nga umay day ta lalakay. Kasano nga tan, no agranada ka ni Ruben, ita arabi ay. No saan ka lagay Saan ka akadwaan nga umay agpasyar dito'y balay da Sheila ita arabi Nagpakpakaduak lang magkan ka. No naturad ti pakinakam ko. Ang datan dito'y arubayan da. Ang damot nakaparada ako dito arubayan da. Ang da bisita ni Sheila. Ay, kita mo diyan nagtibalay daw. Madamang agsarsarita da dita salas da. Kan kasla naragsak damat adwa. Agkatawa da. Mabay naksamat tan. Nene, apa yung nga agatras ka? Nagawit talangan. At dagayam di kutsing agar aram kan kuana. Sigurado ka asaan tan nga agtuloy? Intun maminsan tulang. Sige, agawit ta nga ron. Nasaya at may tanagawi din jay bisita am. Ni, apay anak katugaw kayo di taigid tatang. Anya ter alamidan nyo. Ay, sana mabalin abay-bayan kayo adwa dito'y salas. Anya ngayon wadadakas nga ramidan na kan ka. Anya kayo matan tatang. Ay, nasaya at may tanagawi day. Dandani parbango na yun. Saan may matan anapuutan ti oras. Naragsak mo't ngamin akasarsarita ni RJ. Naragsak tikas jay. Jay laing agpaspasi kat ti amuna. Apay, puno dagiti imbagbaga na akabagyan na ni Mayor. Kas kadalula na ni gobernadora. Imbag tadi na pa imbaga. Akabagyan na ti presidente ti Pilipinas. Ay, saan mo ang maayaban itan ni Ruben? Tamada mga agtrab-trabaho, ijay talon. Anya kat day tanagayam ko. Pero may tigagat na. Nagadaw a plano ng aramidan. Kaya't nakano agumatang itilugan na. Gapo siguro day takan ni Sheila. Isumatiam mo. At dan sa pa yung tarakan na ababaw. Ay, wow. Naglulok magnaro dagiti tarakan na. Talaga nga adda plano na para iti masakbayan na. Imbag kumaano kaya't mat ni Sheila. Awan samat namnaman ni Ruben. Oh, Sheila, apay nga ka dito suli. Awan ganas kong agtrabaho ito. Nadlaw ko nga rod ta. Apay aya, anya tinapasama. Hay, dayjay nga RJ ulbud mo't gayo. Saan ka di arinabiin na ka apas pasyaran? Katadapay kutsina? Oh, kasano nga yan nagulbot kan ka? At damat gayo masawa na. Ni, kunak man no barong.
Malagip mo, jay imawag kanyak idinapalabas nga aldaw. Wen, ngamjak nang ngeg no anya tinagtungtungan nyo. Tarimwarak mo't ngamen. Jay asawa ni RJ day jay. Inapanakti day. Jak kano agawin jay asawa na. Ay, naglukon? Saan na nga impudlakan ka dayta? Kuna na siguro ano makalusot kanya. Kasano nga rod itan? Saanon ang nagpakpakita? Ay, kat mabainan Pamanagnaglaeng at talaga nga ta asawa na. Ay, imbaglakit din ta nasapsapaan na amwam. Nailawan ka kat kuman. Sana bali. Nagado di ta alalaki, pre. Umurlangan to ilugan mo. Madlaw ka barbaraw. Premyo tinagagat na ita, pare. Nagbit ang nagdinamag dito lugar tayo. Ang nakagatang ka itilugan mo. Gayon, saan labas talugan? Brand new ko naman. Nagitaman at sismusa. Nalaing da nga, istorya. Ang nakadanon nga tan kan ni Sheila da ito ang nagbaliwan tibiyag mo. Diyan mo. Ay, ingkakat sarongkaran. Tamangan nusong batan na kaitan. Kumustakan sila. Italamanin na makita ka. Anya ka diti maipay ko, Ruben. Sarungkaran ka laeng. Gapot ka iliw ka na makita. Ruben, Naamuak nga awan kayon iti kaayan-ayat mo. nabayagan nga awan kami. Addaan gayam iti asawa. Lukas ta. Mabalinan ti agaram. Sige, awan madakas na. Kablawan da kayo iti panagkalaysayaw. Ruben, Sheila. Kamaudyan na. Da kayo matla ang tinagkatuluyan. Wan nga rod, friend. Uwan nanapudnuak at talaga kini Sheila. Husto, tay pagsasawa ko nana. Tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat latta ti dalanda. Well, pudno na ita. Da kami kini Sheila tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay ko mata agtultuloy di kinaragsakyaw. Kit agawaan nyo ti aganak, tamay sa akton aninang. Kan may saat tumat aninaw. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Tinaikari, iti tunggal maysa. Agsabat latta, ti dalanda. Lampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenitimot direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebutazo. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itiinkay Panang Tarabay. Kas talatibyan! Ket ita! Adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na! Liklikam nga anderen ni mister mo, tamangan no agbalatek tumetlakan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Inkagsak do na! Nakatugaw kakit din! Ha! Nagmayatan tibiyag mo? Pag inanaanak ka di, bakit? Napambanog ka nagkiw-kiwar iti siminto iti aldaw. Awan nga rod paglutok! Yuray mong tumot ngamin kanyak ti panagsakdo. At mabalin mo ti mapansumakdo. Ha! Diyan kayat ti lumabas-labas di takaruba. Kumpurminto man ti istoryaan da kanya. Kanya ko mati istoryain da may papankan ka. Ay na yung kakidin sumakdaw. Husto daytan apa na ginanam. Punuam jay do adram. Kapag digos ko jay da duma. Una yan ti kastoy abiyag. 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 Una yan ti ka
Kagap-gapo man nagtrabaho di construction di tabaar aramid arangtay. Ita, agsakdo ka manan. Rod, nagsaglitan to'y bagbagig. Kat, ni bakit mo nga eh? Tsaka mo di namat kaya tirumwar. Ah, amukon ti makagapo. Anya ti makagapo manang. Istoryaan da ngamin, anak ang ngiwat di asawam. Ay, agasam man. Mangagpay ngamin dagiti kaarubat ti panagniw-ngiwat na ka. Mangagaya. Ay, katuan. Kasla ada mikropono di ngiwat na. Ay, day tangarot ti problema kini bakit ko. Nakangiw-ngiwat. Hoy, Efrain! Nagpayak ka ng sakdaw! Ay, umaya kung bakit! Umayain! Kabutang mon samat ni bakit mo, Efren? Maminsan lang nga ayab na kan ka. Ang nervyos kan. Jakto pa'y mapan makichismis di tarwar. Si kakit din ti makichismis, liman lalakyan ka. Ni manang kumat ti kinasarita? Uray man. May samo day di ang manang mo at chismosa. Tugawak man pa eh. Ay! Anyang agtugaw? Ingka pa'y sumakdaw. Kunakmitkan ka, apunwam jay duadram. Kaya't naksamot to napatayan bakit? Madamdama kanton nga ginana. Hindi ka lamasyan kanyak mait. Apay, si kalaang ay tinabannaw. At dapay nabannuga ka, tanagado tinaramid ko dito balay. Siya tinaglinais. Siya pa'y tinangasikaso ka dagiti ubeng. Nagado pa'y tilinabaya. Lain na kung sumakdo. Mangrugi ka man na sumanao. Good. Nangagmaw, di pa nangungungat ni Juan kinila kain na. Ay na, nana. Naglawag anang ko. Ay, kaasimot ni Efrain. Inaldaw mo tan ang ngaw-ngawan ni bakit na. Ay, permi, nana. Uray bigbigat, sakbay asumrag iti trabaho na ni Efrain. Ung talata ni bakit na. Mangagyumot gayam, nana. Ay, katuan na. Uray at datultulon ka. Mangagkulat ka. Kansaan laasyak ti makangkangag. Uray dagiti kaaruba. Ay, naka-full volume ngamin jangiwat ni ipag ko, nana. Eso nga muklatan no anya ti makagapo ti pagngaw-ngaw-ngawan ni ipagmaw. Ay, kas kumaitian niya, nana. Kwarta, kan naglaing nga agibaw. Ay basta, nagaduma sa una. Kaasimot ni Efren akabsat ko. Nakaul-ulimak a tao. Ang kasya aklasit babae, tinaasawa na. Kunadang raw, nga dakanukot ti karmadagi ti kakastami size. Anya ngay nga ta, nana. Ay, nagpudot dito yung construction paray. Urayak lang maulaw nga, kiwar ti simintaw. Ay, uray siya nga rod. Iso nga glinong tayo mampay B8. Ay, makita na ta ngay, G-Boss. Ungtan na ta. Eh, kasla dagriring nga silpon ah. Ay, tinsamot silpon ko. Ay, kaya nakabulsakan ka. Nimot misis ko ti umuawag. Ay sus, yaman nga tanti, bagana. Ala. Sung batam kay di adagos yung paray. Wine. Hello, bakit? Apay di mo yung bating di pagbayad ko iti kuryentay. Titaman, pinugdanda tayo. Awanan ti silang tayo ito nabay. Ayun, gaya man niya. Nalipatak nga yung bati di pagbayad. O sige, bakit? Itad ko ito madamdama. Sigurado na lang. Well, babayain tan eh. Madama ti trabaho may. Paray, sinirmunan na kang samo ni misis mo manin. Kung nga raw, di pagbayad mi ti kuryente. Ay, ayan nga ni boss. Adda ije linong. Nakatugaw nga agmanman daw. Agbaliak man inton madamdama iti pagbayad mi ti kuryente mi. Ah, Narigatan ti masirmunan. Ang tudak lang arudan iti pagbayad iti kuryente, agung unget kalata. Kasano? Eksakto mat a pagbayad iti kuryente ti inyawat mo kanya. Ayan nga iti pagbayad iti danaw, internet, kun paggatang iti bagas. Awan bagas tayon? Eng kakugtaran di pagbagasan tapno mamati ka. Ay, unay
Daytan, awanan ti kwartak. Oh, di kanto mga min agbirok iti sideline mo. Pag sideline nak, kat mabambanugak lang arudan iti trabaho. Kat kasanungay, kurang met nga raw ti awat mo aswildom. Ay, una yan ti kastoy abiyag ko na ya. Ay na, saan ka nga agsenaya kasta? Tatalagang awan bagas tayo. Anang, Wan, amo ko no apay nga imay ka dito'y balay, friend. amumaw. Wan, nanggag ko inong-ungtan na kamanan ni misis mo. Amok nga awan bagas yaw. Nangagmaw. Ay na, saan la asyak tinakangag? Nangag ti entero akaaruba. Kababain. Ibabain na kamot unay jay nakangiw-ngiwat nga asawam. Ah, Jay bagas! ay, Nagpayagan kay! manang pabuludan na iti bagas. Darasam tani, agungat man ni bakit kahun. Na, unay matan abuteng mo, ading ko. Ay namanang, naungat ni misis ko. Ang mga no ikalkag na kanyak di kalab ti kaldiro may no jak agawid at agaw. Ay na, bagas manen tiga po na abugbog kawan ni Juan nila kay na. Ay, nanggagmumat na. Kano agin na si Daglang, ti balay may kadadjuan. Sakpay ka din ti mababain. Kasta ay at talaga ni Juan nga ipagmaw. Jakman amuna na. Saan mo takasta ini? Karimwaran at ipudno agalad na. Dayjay mat nga ading ko. Kabuting na mo di asawa na. Iso malagayam ngong ungtan dalatan. Sakpay kit di ti maruruden anana. Ti amok kat awan mat pulimi nga under disaya. Ay, nang taw-tawidan nga tani ading ko iti kina-under na. Aray! Anyahay dahi balon mo. Ay, di mo man kita-kitaan. Ay, ibingayan ka dito balon ko si Dan, ha? Ado nga mintin pabalon kanyak ni Mrs. ka. Prito alamas. Aya, ay, ikanak man nga raw tani. Awan si Daag. Labnak namin ni Mrs. ko, pare. Isang ado ti ipapabalon na kanya. Imbagkan ka ha? Talab na ka ni misis mo. Lab na lab, pare. Saan lang basta lab? Apay, sika, di nakalab ni Mrs. Mau. Saan sa? Uray lab? Saan? Awan san tilab na kanyak pare. Ay! Pagkunam ngay, may. Kasano? Unget nga unget kanyak. Kaya't mo sawin, nangiwat ni Mrs. Mau. Ay pirmi bigat aldaw malam uray rabi nakangiungiwat lang pa. Ay, sus kaasi ka nga rin kasta, pare. Maminsan. Kaya't kunti sumuko. Ah? Ay. Di ka man. Sumuko mo't asasawam dita. Malika din. Mangalakan iti si Dag. Tapno, mangantaki dahin. Huwan man tanay. Inapoy lang ti balon ko. Nala, pagbingayan tan, no, anya ti adda. Amom di Juan. Uy, apay nana. Ay na, nurumwar di tabalay da, kaslamasin sinay. Saan ngagbayan? Ay na, kasano kat mabain. Mabain iti anya. Mabain gapu iti panangung unget na kanila kay na. Ambo na magayam tiyang bain. Tsak tupay kaalaan ti ugali day dyan nga ipat ko. Wan nga raw, saan kayo umot nagsarsarita? Talaga nana. No agtungtong kami, amangan no maipungot ko pa Narigat no kas na banasan ka. Mabainak lang amin ka ni ading ko nga friend ka. Dayjay man ni ipagmaw. Mapansya mo gumatang di ta kantina. Kitaan nyo Uray amo na nga data dito igit ti kalsada. Di pa'y tumalyaw. Ay, kasla day stiffneck na. Kasla na isiminto jay tenggad na. Kunayo nana. Nasaya at kasinmangpat kan, friend. Pangasim ka di bakit dinakserser mo ng tanabamban nugak. Ing ka man bagpagaan ni manang mo.
Tapay manay. Uray day ta bakit ako ng blano asino agsasao? Ninanatsaring day ta. Nabayagan na kaaruba tayo. Ha? Di ko nada siguro. Diyak amo asyak tikat katawaan da itay rimwara. Tapay kumakat katawaan da ka. Agmauyong da siguro ah. Amangan mat no si kati agmauyong. Tapampanunutan makat katawaan da ka. Nga uray saan mat. Isukot ajak kaya tirumwarga po kadagit tao. Ay, nagmayatan ti agtugaw dito yung kutso na tugaw. Samon to iparabaw dagiti sa hakam. Nagmayata biya. Oy, Efren. Saan ka ngagtugaw adagos? Tumakder ka? Nabanugak ko nakmat. Tumakder ka kunak! Urean niya ti aramidam. Sana ka tumakdar. Di na kon mapatakder ita. Kapo iti panog ko. Ay, inak man langin maturog. Hay, Efren! Nagsapa ka na maturog! Ingka pa'y sumakdaw! Efren! Agsubli ka dito! Sino nga iti maibaon ko ang mapan sumakdaw? Nakaturog mo na Efren. Agmay-may sa ako. Kapilitan ng asyak ti mapanagsakdaw. Sapay malum. Ay, agtugtugaw man ang dagiti tismo sa ditag igid. Sakto man ang tipag-istoryang anda. Joan, apay asika mo tinagsakdo ita. Nabanog ka nun, Efren. Ay kasano, kat di mon samot paginanaan. Kasangsangpot na pa lang ijabalayo. Ibaon mon adagos. Saan ba't amanang? Anya saan? Kat numangmangag mi nga uray mo labugkawan. Ay naman ang lailok laang dayjekan ko na. Nga, adda ayamot kas jay aklasit lailo. Tilanto mga min pakibibiyangan nyo. Ay, gapot akabsat ko ni Efren. Nasakit mo tinakam ko No saan anasaya ti panang tratom kan kwa na. Di mo matong taong-tan akas laubing jay kabsat ko. Ay na, agawid ak manlangan. Sige, papagnaan na. Tanadagsan day ti awid ko asa nga timbada na. Ay, Joan. Aguray ka denggam day to ibagak Liklikam nga anderan ni mister mo. Taamangan no agbalatek tumatlaken ka. Ha? Awan nang nangagwa kasta. Ni matjuan dyan nakita asin makdaw. Ay na, tata. Tanakaturog ka no ni Efren. Kabalan na ba't gayam ti sumakdaw? Sadot na lang. Ay, anyang imbagam kan kwa na. Ay kat binagbagaak asaan na kumangan anderan ni Efren. Kahit anyang ti kunana. Kunanakit din at tila pakibibiyangak. Ay, natangsay ta talaga. Ay, tata. Ay, dumteng to ti panawan nga aga pa kaminto. Ay, saus. Nariga at no kaapan at ipag na. Ay, no saan na arispetaran ni Efren, kanda kami anak kaikamangan na. Ha, ipakitakmot kan kuwa na ti kinatigre. Naglaingan day ito yung Efren. Ta siyak amin ti pinagtrabaho na dito'y balay. Siyak ti simakdo, siyak ti nagluto, siyak pa'y tinaginaw. Ha? Pulos man la adibin maun at timulong, di aguray ka man tarin. Ay, Efren! Agreeing ka man? Efren! Tagur-urok lang na. Ay, kungkul. Efren! Efren! Hoy! Hoy! Na, kapinigsan nakit din pinagurok. Ha? Ay! Di na kon paturugan ti salbag. Dahito'y samat pan ti karmak iti panagniw-ngiwat ko kankwana. Nagmayag titurog ko iti rabi. Ay na. Ay, nakaturog ka na saya. At... Nagpigsa ti urok mo. Ay, naguro ka kaya, mat? Kawan, jak to pa'y nakaturog. Napuyata nakgapo iti urok mo. Namam ti ang ngiwat. Nalaingak mat nga gurok. Walang balas lang, bakit? Uray nala ikatawa. Kasla nakaragrag sa kapay. Kasta la ti biyaga, bakit? Ala, itimpla anak man iti kapik.
pasurutan matan iti pandisal. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Liklikam nga anderen ni mister mo. Tamangan no agbalatakan ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Awan ragsakken ka no agmaymaysa ka. Kasapulam latta ti mangandingay ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Nanang, mano titawan ni Auntie Bering? Ay, good 16 ah. Won, ag 16 ni Antim Abiraing. Apay, pudno ang nagparito ki iti agong na. Nagkunama. Kasta ngamin ti madamdamag ko di taruar. Kano dya mga min nakikita ni Antim? Manun abulan asaan kami ang nagkita nga agkapsa. Kasanungay nga rin kita kayo. Kat addamot lang ije dakkel na balay na. Katuwang. Imbag ano saan ang maburburing. Nagladingit ngayon ti agyan iti nagdakkel abalay agmaymaysa. Ayun kayang. Birthday na inton umay asaba daw. Ha? Kay? Anyang iti aramidam, nanang? Anyangay kumati aramidan. Nagrigat mo't nga asit ganda dyan nga antay. Ibaganan to, pa'y amapan ko takawan numapanak ije balay na. Ha? Nanang? Kitaan niyo, nakatanaw iti balkon ti balay na. Madlang agpaiso. Nagparituki, nanang. Kitaan niyo ti agong na, Ada plaster na apuraw. Ha? Unag paiso. Ay na. Sabali at talaga ti ado ti kwarta na anya anak ka. Di na mo ti pangigastusan na. Ngarod, nanang. Di na pa'y lakot itid kanyak. Tapagbayad ko iti tuition ko. Awan sama, di katulong ni Manang mo avireng, bakay. Awan sa, jak mo't makikita nga gwalwalis ije paraangan da. Kasano ngayon nga agbyag ni Manang mo? Kaawanan ti bugbog kawan na, kan banban ni kesan na iti inaldaw. Awan nga meng ti makaanos iti kinaunget dayjay akabsat ko. Saan sapay nga mabot iti makalawas day na udi abakay takatulong na. Bayam tano makaamirais, kat agbalbalay. Ni Manang Mau, ti ko nang magbalbale. Aha! Awan lamukaw. Agnanayo na nakasta ni Manang Mau. Agmay-may sa di tadakil abalay na aging ga maong kaak. Ay sus, agtal na ka man man. Uray kas jay ni Manang Kubireng. Manang kulat taday jay. Isakit kumot Mabalin ayamat abaybay katkabsat ko nga raw. Nay. Nakatanaw iti balkon na ni Manang Mau. Ay wang. Sapay adda pay laje puraw a plaster ti ago. Apay na dyan? Nagparitukin sa kanaw iti agong na. No ano abim makay? Isumati pa nagparitukin na. Uray man no nakapimpintas ka. No, nakarungrungsot ka man. Yoslice. Ay sus, di mo tantanawan. Madlaw na ka. Bayam laang. RJ! Insan! Ayan mo! Adak, di kayo kusina, insan! Ngay!
Anya day aramidam, insan. Rip-rip-rip nga rin ti silaw mi di ti kusina. Tadi magsilawin. Ay, sabagay. Nalaing ka nga electrician. Kay sumitad adala gaya minsan. Nung makagraduar ka, ay na, madaanak ton iti insan nga engineer nga electrician. Eh, sapel ako maata makagraduarak insan. Apay kumangay asaan? Kino pagsarsardangan dakdag iti naganak ka. Awang kadokporta mi. Ay, sayang mo Manulangan atawan, makagraduar ka. Iso nga ron nga agbiro kak iti pag-part-time Ay, ada ka diyan mo, magpatariman iti appliances da. Weno, agpa-repair iti silaw da, insan. Bayam, insan. Taagbiro ka. Uray gayam yan, Jay. Amangan ka no saan ang makapagtuloy iti panagadal na. Taapay nga ay. Agpadpada kami nga awan kwartana. Ay naanak kaw. Ipampamuspusan mi kin ni tatang mau tapno maka-enroll ka ita sa semestray. Sayang nanang, no jak maka-enroll. Ipamuspusan mi nga ron kin ni tatang mau. Nanang, amangan na damat am-amu yung amayat nga agpatariman iti appliances na. Tamapan iservice ni Insan RJ. Ay wala. Day talaga yam. Ay, nanang, kitaan niyo? At damanan ni Auntie Bering ijabal ko na. Ay, wala raw. Kinal daw samot itan at tumantan-aw di tabal ko na. Amangan no masapol nga ipaangin na jebaro nga opera nga agong na. Ay. Katleng, kita uman ni Auntie. Kaslan day bagbagana. Agpay-payapay nanang. Kasla agay ayam. Ay, inka man ki di alaan jay sarming ko jay salas. Darasam. Ay, wala nang. Na, agpay-payapay nga agpaysaw. Alam, amangan nuad dala ay ayaman na. Nanang, at tuwing jay sarminyo. Mutoy man. Kita man anaimpag ni Antay. Ne, talagang agpay-payapay ni Ante, nanang. Wan nga raw. Itaman pa'y. Tanawan niyo, nanang. Ay, wan man. Ne, dakayon samot ti ay ayaban na, nanang. Wan sa nga raw. Mapanak nga ta di tabalay na. Win taay ayaban na kayo kat nga raw. Manang Bireng! Manang! Adaak dito'y sanas. Umunag ka laang. Ay, wan manang! Ay na. Naggalis mo tanda ito'y di marmol abalay mo. Dandani atla ka na igalis. Hindi pa'y akayat kakasarita. Ay una yan. At dagayam kasta kadakkel atibay mo. Kaslasin iti kadakkel na. Agtugaw ka Ay, katwan Nagmayat mo tanda agtugaw dito'y kutsyon aso pa manang Bireng. Makaparelax. Ay, gayam. Kunam akayat nak makasarita. May papanitian niya. Ado ti problema dito'y balay ko. Kasapulak ti agtarimaan iti ref. Jay tibik di nga to, awan sam na. Jay washing machine ko, saan nga ganda? Ay, adda amok analaing agtarimaan ka dagita manang. Nalaing mala ka day. Ay, talaga analaing Ni RJ ngay, am-amaw. Awan am-amok nga RJ, asino ayaday ta? Kaanakam ni RJ, katawunan ni Kathleen nga anak ko. Anak ni Mersey akabsata. God. Isu ati ibaon ko nga umaymang tarimaan kadagita nga appliances maw. Mabalin ka de nga umainton bigat. Ay katwan paayabakin ni Kathleen manang. Kasapulak pa ti aglinis ito'y balay ko. Diyak kabalan ti aglinis. Tapapaimbagak na ti naopiraan nga agong ko.
Ay kat ni Katlinan Ka nakakadiday ta. Wen, tayta ka nga may tadi ka pa'y rumrumwar. Di mo pa yun am-amaw dagiti tattao iti aglawlaw mau. Dito'y kalaang ngamin unag ti balay mau. Ay, sadak pa'y amabalin arumbuar. Taday ti operasyon ka. Ay wen gayam, naan-ano ngay day taagong mau. Nagparito ki kaya. Impaopirak. Tanada nakiti cancer iti agong. Anya, adda gayam cancer iti agong ita. No pa'y dito'y tuktok ti agong ko. Tinagtubuan na. Kasapulan nga impaopirak. Takastati ko na ti doktor. Ay katun anuam nga iti ado akwartam no di mo usaran para iti bagayin. Mala, mapana kun manang. Ibaon ko dito'y da RJ kan Katleng. Ay, huwan man. Ay, huwan gayam. Birthday gayam idi Sabado. Belated happy birthday, ama ng biray. Ay, huwan anya. Di mon malagip ti birthday. Ay, bakatan ti tao. Senyora gayaman. Kastala ti biyag amanang. Papanan na ngay, no di bumakat ti tao. Ayun gayam, awan lati pa ice cream kan papansit mo dita. Anya. Addan mainayon tayo ti kwartata, insan. Wen nga rot insan. Makastragak matlangan di tabalay na antifiring. Uray siya. Jak pa'y nakaununag di tabalay. Ano balipatan lagi ti gamit kong agtarimaan. Agbalon ta ka de, wano saan? Ha? Abay, di natanga-tapakan ni antifiring? Damagak pa'y akan ni nanang. Numasapol nga agbalon ta. Ay no siya klamay sa. Wen, naske nagbalon kayaw. Ay naagtal na ka man dita. Apay pa'y laang agbalon dangay. Baknang ni manang kaw. Sigurado apakanan na dakatlin kan arjay. Agbalon kay kaday. Saanang? Ha? Siyak ti patyam katlay. Naimot na dyan nga antem. Agtal na ka man. Per jam ba ti kabsat ka? Ay, apay nga kadal ka ngay. Asino nga'y ngarot ti surutag kada kayo? Ay, siyak. Ay na! Saan ka amamat patikin ni tatang mo, katlay? Siyak ti surutaw. Dahito'y ref ti unaam at tarimaanan, RJ, ha? Wen anti. Kalpasan na. Ubuli ka ijay second floor. Makitam ijay dakal at TV. Tarimaanan pa'y dayjay, ha? Sige anti. Kalpasan na. Umuli ka ijay third floor. Ada makitam ijay washing machine. Tarimaan nagpay anti. Wan. Amlata at ituloy ti kayat ko nga ibaga, ha? Ada pa'y ka di fourth floor ti balay yun, anti. Kayat mo pa'y ayati umuli ijay. Ay, saanin anti. Ustong, dagiti appliances ngayon bagam anaskan at tarimnat. Ado ijay fourth floor, tinaskan ang matarimaan. Auntie Vireng, makatawan kun samat amalpas alinisan day ti balay mo. Tanagdakkel mo. Ay, kat, mayat Taknadag subli-subli a para linis. Angam, kasano nga ti panagadal ko no kasta, ante. Agis eskwela ka? Wan, doa kami ka ni RJ. Mangal ala iti engineering. Siakmat, nursing ti kurso. Estudyante kayo pa'y lagay. Wan, ante, isang umay kami agtrabaho. Tapnada pang nayon may iti tuition may. Lakay, pakanin nga taayan ni manang ko dakatlin kan arjay. Kudak apagbalo ng latay dat. Di na ito mga mimpapatsain. Kaputawang makukwarta. Rimwarmot ni manang ka. In-drive na jay lugan na. Mapanag-enjoy amangan ijerwara. Dakatlin kan arjay. Mabisbisinan dan ijay. Agawid dan adito'y balay no mabisinda. Manulaang mo't nga addang apag naenda.
ni Antay, Kathleen. Jackman, ama. Magbisina ko na. Uray siya nga ron. Anya timakunam. Agawid tapay laeng, ah. Uwi na. Unya pa ngay. Awan mo't kanunta dito eh. Sige. Agawid ta nga ron, dan. Ni. Ang damo ni Antin. Unya pa iso. Naggapuan na nga ta. RJ, Kathleen, mabisin kayo kaday. Wen ante. Uwan, Antay. Umayubag ka atin na ito'y ginatag ko ang makaan, apara ka na tayo. Ada ginatang yo, ante? Kunak na mabisinan ta. Naragsak gayam no adda kalangan amagan. Ay, katuan ante. Apay, italang amuyaw. Wen nga rod, tagmay saak ma diti balay ko. No kaya't yun di, kaduanda kayo kundi Kathleen. Wen ante. Amangan ada kayat yo apagpasyaran. Kadwanda kayo. Saan ka di? Insan RJ? Una, mabalin lahat Antay. Kas kumaita. Available kami. Semestral break may. Kasta ka di. Nabayagan na kayat ko tiyag pasyar. Ay, uray da kami mutakan ni RJ, ante. Kayat mi mutak pasyar. Iso na lang tawan budget may. Planwon tayo analaing. Tagbiyahe tayo. Nangagmaw, Kathleen. Ay, Win ante. Uray da kami kan ni RJ ti para bit-bit itibag kan gamit mo. Kain mabalin kami mga agluto. Ay, nakasara ka kon iti kaduak nga agbiyahe. Saan kayo ang madanagan? Tasyak ti makaamo iti pliti yaw. Amen! Siyak ti makaamo. Kadoon daklaang ngagpasya. Nanang, kitaan nyo da ito intad ni antiviring atangdan ko ang naglinis ito'y balay na. 600? Italaang aldaw dayta? Nanang, iso ano inaldawak ang mapanaglinis, ikanak iti kwarta. 6 times manunga aldaw ka ngay ang mapanaglinas. 14 days ko na yun, nanang. 14 days. Ay, manungay dayjayan. Ay, kat, nawadwad mo't basit, nanang. Makaurnongak na iti pagbayad ko, iti tuition ko. Ay, mayat nga rod, ano kasta anak ka? Win nga rod. Kan, amo yun, nanang. Kadwaan mi kanon ni ante nga agpasyar. Gastos na amay? Katwin kalpasan ti pa nagpasyar mi, ikan na kami pa iti kwarta mi. Ay, simingput matgaya man di kabsat ka. Ay kat, nakaamiris siguro, nanang. Agasim matngay. Tinubuan namin ti cancer jay tuktok ti agong na. Un nga raw, day tamo timbaga na kanya. Iso apod no tay pagsasao ako nana. Awan ragsakan ka no agmay-may saka. Kasapulam lata ti mangandingay kan ka. Ay, korek ka dyan anak ka. Pudno day ta akinunam. At damo gaya man pagbayad ni Kathleen iti tuition na. Paypaylaan na skain na mangipamuspusan tayo iti pagbayad na. Kag, iso ka di asaan kan arumwar ang mapanagtrabahan? Ay, agtugawa mo ta. Aginanak mo ta iti pagtaengan tani na bambanog da tao. Ay, saus tumakder ka kaeditan. Na. Aginanang ibagbaghamag. Ay, unay ka ba't bakit? Dinakpay kaya't apaginanaan ba? Tumakder ka tamapan kag trabaho. Nagado ti babayadan abels. Ay, kunak no makay na naakaw. Saan may magayam? Mala, word, inakaw. Paypayapayan nakmet ngamin ijay balkon mo. Iso nga imayak. Apay ayamanang. Malagip ko ang nag-birthday ak gayam. Diyak man laang nakapagsagana. Ibagbaga nga ruken ka, nga uray pansit laang. Tayay pansay, pangpahaba ng buhay ako na.
Kasta aya. Wen manang, ken rumbeng laeng nga ag-thank you kamat akin ni Lord. Tanadanon mo day tanga edad mo. Kenay, naadaan ka pa'y gayam iti cancer. Mabalin ka din nga umay kaagluto iti sa nga silyasi a pansit. Ay sus, nagaduma day ta sa nga silyasin. Ayaban tayo, dagiti kakabagyan tayo. Tao may damangan iti pansit. Tapno, akikin numusta tayo Nayunang nga ruden iti ice cream, cake, spaghetti, kanda dumapay. Ay, kuun ading ko. Nayuna. Ditang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao, ako nana, awan ragsakken ka, nuag may saka, kasapulam latta, ti mangandingay ken ka, tampok dito'y programa tayo, kas talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken itimat direksyon ni Teresa Calay, musika, ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.